grozno. Ajme, hoda na svojim nogama, nema para ni za vozilo. Stvarno ga je teško gledat. Ajde, promijenite kanal. Jadan on sve mora sam. Pa dobro, možemo li mu kako pomoć? Kako ćemo mu pomoći? Idemo mu skupiti pare za asistenticu i za kolice. On mora na sve utakmice ići, na sve predstave, sve mu je dostupno. Jadan. Kakav je takav je, on je takav od rođenja, ajmo ga primiti u društvo. Ajmo ga primiti u društvo, pa ćemo vidjeti šta će biti. Stvorit ćemo im neka radna mjesta. A koja? Nije važno, glavno da je zapisano na papiru. Ili to papir za rit ili koji? Je, papir za rit. Svi smo mi ravnopravni. Pogledajte najnoviji film o tajnim agentima, o zavjerama, o spašavanju svijeta. Ma ne, valjda, opet. Kako dobiti originalnost, i to u niskobudžetnom filmu, možda s karizmatičnim glumcima u posebnim vozilima? Ferrari? Ne, u stvari to je Cabrio. Dora kao Esmeralda, Tony kao Al Pacone, Tea kao barska mušica i Dorian kao agent Dodo. Novac nije problem, a postoji i drugi stimulansi. Shvatio sam da zadatak neće biti lagan. Viski, molim vas. Jesi siguran? Da. Red akcije, red zavođenja, red humora. Zajebavaš se s Manom, zajebavaš se s vrakom. Dragi Julio, ovo je moj krevet. Što smo radili u njemu noćas? Dovoljno da se ja sjećam svega. Posebni gosti koji su podržali film. Opet kasniš. Mile Kekin, Vrijeme je relativno. klubovi borilačkih vještina, ninjutsu Rijeka i capoeira Rijeka. Pogledajte najnoviji film o tajnim agentima, o zavjerama, o spašavanju svijeta. Pa nikako baš nisam siguran da mi ti možeš pomoći. Krešimir Mišak, Asim Ugljen, Sredili smo sve, ipak mladiću dragi. red akcije, red zavođenja, red humora i lutanje kroz prošlost. Ne daj Bože da žena krivo kaže, vere laže i vatra ju odmah smaže. Evo nas, zdravim. Ne pijem već 15 mjeseci. Našli vašu hapšenog iz sopa. Senza l'amabile Dio dicitera I di non tornano di primavera. Glazba je ljubav u potrazi za riječima. Nadam se da sam dobro prepoznao. I'm on my way, I'll call you back. Ja nisam agresivna. Drago mi je da se uspio u životu. Moj djed, kao što znaš, je bio paralogar. Okreći brod u drugu stranu. Neću. Onda plivaj ako nećeš.